yeyibazalwane angidumalanga kangaka ithi nje indoda into yokuqala nje akakwazi ukungihlonipha mamshenge kanti niyakwazi ukutshela abantu ukuthi abahloniphi mina lo unkosikazi udokotela akakwazi ukungihlonipha okwesibili mangibuye emsebenzini egoli impahla la ngiyibeke khona ngithola zikhona okwesithathu mangifuna ukudla ungitshela ukuthi kulapha ku microwave neza bazalwane ezinye izinto zoniwa yithi bomama umfazi ohlakaniphilwe yakhe indlu yakhe neza bazalwane hawu kwenze njani wazi waba namahloni wathi ejika nje udokotela wadinda isililo sakwenze njani manje oba sithi siyaxoxa wathi nje njengoba ngikhuluma nawe ma ngithenga imnika imali egosa wangishaya ngayo ebusweni wathi incane le mali ufuna u3000 ngimnika u2 mina webazalwane asifundiseni ingane zethu ngoba ingane uma uyifundise kahle ingane yakho ngeke uzuyisole noma isiganile